Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit ka anti-narcotic task force belayo ikajing tip kababanya nagitna sentian. Ki bela penlong kejing penap shrip haka Shongdor Rattachera East Antf hakan Drok leber Rattachera punriu. Kelayo bat ya kuika kali tata sumu kemudian yau number MZ not iwe M prandriu arsan haka bala penlong ikajing tarasi kat kum ki kendon an. Ukerwa bala pa the Assistant Inspector General of Police A. Meghalaya, ula pentip bahaga ni kali dan Arngut ki passenger bat uwe unongnya. Haga jing talasi, na kuwe kente layo Kurup kakandai plastik sabon usuba Drok heroin ubakya ars pa alai point hinyaw gram. Haga jing talasi shu ya kali ki Pulit kalap sa kuwe trolly bag rong blue kabere jong wepat u passenger. Nagadiga pla lalap iku suba bagi di methamphetamine lani ki jing di pin buat ki bakhya 10.6 sabusan kilogram. Haga jing toket ki Pulit lalap ba ki di Arngut ki di snar khay Drok na kuwe ga jella shaka wepan bat ling ba ka kaput. Ukurwa la pentep ba ki di jing di pin buat balayo Kurup baro ki Shongdor kumba san Klur Kalailak arpusawa jar hakayo kayiru. Kadikan dairu ka jing yok Kurup ka bahe jong ki Pulit ka Meghalaya ya ki jing di pin buat. Ya ka case la register ha Antf police station bar ka kinhon Pulit menta kadang penlong shu ya ka jing tokit ka babanya ban lap kasai ya ki wepat ki bidon ketilang hakani ka kam kayitu.